자, 인사하시겠습니다. 민들게 안녕하십니까? 산나차노 네, 그동안 아이들과 교제하느라고 수고가 많으십니다. өнгөрсөн хугацаанд та бүхэн маань хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөх гээд маш их хичээж өгсөн. 하나님 아이들과 함께 교제하심으로 Бурхны хүүхдүүдтэй хамтдаа нөхөрлөн 하나님께 많은 영광이 돌아질 거고 Бурханд мөн маш олон алдар магтаал өргөгдөж байгаа. 그 일한 선생님에게도 많은 영광이 있으라 생각됩니다. Мөн энэхүү зүйлийг хийж байгаа багш нар ч гэсэн маш их алдар сүгөгдөнө гэж бодож байна. 오늘 말씀을 통해서도 Өнөөдрийн үгээр дамжуулан 하나님 우리에게 주는 지혜를 배우고 Бурхны бидэнд өгөх мэрэгэн ухааны талаар суралцсан. 그 내용을 아이들과 교제할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. Тэрхүү агуулгын дагуу хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөөсэй гэж хүсэж байна. 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Бүгдээрээ залбираад эхэлцгээе. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бэлхэн дүүрэн амьд оршигч Бурхан минь баярлалаа. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 Бурхан та биднийг хайрлаж 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 махан биетэйгээр энэ дэлхий дээр ирээд 우리의 모든 죄를 예수님께서 짊어지시고 бидний бүх их гэмнүглийг Есүс та өмнөөс нь нүүрч өгөөд 십자가에서 예수님의 모든 귀한 피를 흘려주심으로 загалмай дээр Есүс бүхий л үнэт цусаа урсгаж өгснөөр 우리의 모든 죄를 용서해 주신 것 감사를 드립니다. бид бүхний бүхий л гэмнүглийг уучлж өгсөн талархаж байна. 그 사실을 듣고 믿을 수 있도록 도와주신 것 또한 감사를 드리고 Тэрхүү үннийг сонсоод итгэж чадхуй заар тусалж өгсөнтэй талархаж байна. 믿음으로 말미암아 우리에게 구원을 주신 것 또한 감사를 드립니다. Мөн итгэлээр мань дамжуулан бидэнд авралыг өгсөнд талархаж байна. 또한 우리에게 교선한 직분을 맡겨주셔서 Бидэнд та багш шимийн үйлчлэгийг даатхан өгч 하나님의 말씀을 아이들에게 가르칠 수 있도록 허락하셨습니다. Бурхан таны үгийг хүүхдүүдэд заахаар зөвшөөрч өгсөн билээ. 하나님의 지혜로만 말씀을 전할 수 있도록 도와주시고 Зөвхөн Бурхан таны мэрэгэн ухаанаар үгийг дамжуулан зааж чадхад тусалж өгнө. 하나님이 보여주시는 말씀만 전할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Бурхан таны бидэнд харуулах үгийг дамжуулан зааж чадхаар тусалж өгнө. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 Энэ цагт ч мөн хамтдаа байж өгч байгаадтай талархна. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 자, 그럼 오늘 본문을 먼저 같이 읽겠습니다. Өнөөдөр хамгийн ихэнд ишлэл үгээ хамт 요한복음 уншиж байна. 18장 Иохан 18 дугаар бүлэг 15절로 15-аас 18절까지 18 дугаар ишлэл. 그리고 Тэгээд мөн 25절로 27절까지 25-аас 27 хүртэл 같이 읽도록 하겠습니다. хамт уншаа. Симон Петр бас өөр нэг шавь нь Есүсийг дагав. Тэр шавь тэрүүн тахилчийг таньдаг тул хашаанд нь Есүсийн хамт оров. Харин Петр хаалганы гадаа үлдэв. Тэгтэл тэрүүн тахилчин танил нөгөө шавь гарч ирээд үүдний сахиултай ярилцаж Петрийг дотгош оруулав. Тэрхүү үүдний сахиул шивгчин Петрт "Чи энэ хүний шавь нарын нэгэнд биш үлээ" гэхэд тэр "Би бишээ" гэв. Хүйтэн байсан тул зарцнаар харуулууд модны нүрс түлж дулаацсан зогсож байлаа. Петрч мөн тэдний хамт тэнд зогсоод дулаацж байв. Симон Петр дулаацаар зогсож байтал тэд түнд "Чи чинь түүний шавь нарын нэгэнд биш үлээ" гэсэнд тэр үгүйсгэн "Би биш" гэв. Тэрүүн тахилчийн зарц нарын нэх нь Петрт чихээ цавчулсан хүний хамаатан "Чамайг түүнтэй хамт цэцэрлэг байхыг чинь би хараагүй билүү" гэж хэллээ. Петр дахин үгүйсгсэн. Тэр мөчөд дахиад онгодов. 오늘 무슨 말씀이냐면 Өнөөдөр ямар үгийг хамт сурах вэ гэвэл 제목은 실패한 자를 다시 일으켜 주시는 주님이란 제목입니다. за өнөөдрийн үгийн маань сэдв бол алдсан нэгнийг дахин босгож өгдөг эзэн гэсэн 그것으로 зүйл байна. 본문은 뭐냐면 요한복음 18장이죠. За энэ үгийн маань голлох эрсдэл нь болохоор Иохан 18 дугаар бүлэг байна. 베드로의 이야기를 통해서 Петрийн үйл явдлаар дамжуулан 실패한 자를 다시 일으켜 주시는 주님에 대한 내용을 배우고자 합니다. алдсан нэгнийг дахин босгож өгдөг эзэн гэдэг сэдвийн дагуу үгийг сурах гэж байна. 베드로에 대해서는 들어보셨겠지만 Мэдээж Петрийн талаар сонсож үзсэн ба 모두 아는 것처럼 гэхдээ та бүхний мэдэж байгаа нь 예수님의 제자 중에 수제자입니다. Есүсийн шавь нарын анхдагч нэг нь байна. 즉 예수님이 항상 함께 다니셨던 제자가 3명이 있는데 Есүсийн үргэлж хамт явдаг гэсэн 3 шавь нь бий. 베드로, Петр, 요한, Иохан, 야고보. Яаков. 이 세 제자는 항상 함께 다니셨죠. Энэхүү 3 шавь бол Есүсийн үргэлж хамт явдаг гэсэн. 그 중에서도 베드로, Тэр дундаас Петр 예수님께서 Есүс 베드로에게 이름을 새로 지어주시고 Петр шинэ нэрийг тоглон өгч 앞으로 베드로가 해야 할 일을 말씀하신 베드로. хойштоо Петрийн хийх ёстой зүйлийг нь хэлсэн байна. 베드로 또한 Петрч мөн 예수님이 그렇게 해주신 것만큼 Есүсийн тэгж хийж өгсөний дайтай 예수님을 가장 잘 따랐던 사람이고 Есүсийг хамгийн их дагаж байсан тийм шиг. 예수님을 위해서 목숨을 바치겠다고 했던 사람입니다. Есүсийн төлөө амьнасаа хүртэл зориулна гэж хэлж байсан шиг.
근데 오늘 본문을 통해서 읽어보면 Гэтэл өнөөдрийн ишлэлүүгээр дамжуулан харах юм бол 베드로가 Петр 예수님을 부인하는 거죠. Есүсийг үгүйсгэсэн баг. 예수님의 가장 수제자라고 했던 베드로, Есүсийн хамгийн 수제자라고 했던 제자. хамгийн анхны шамдрын нэг нь 예수님도 항상 아끼셨고 Есүсийн хамгийн ихээр хайрлаж байсан. 베드로 스스로 생각하기에도 자기가 가장 큰 제자라고 생각했던 베드로. Тэгээ Петр шигсэн өөрийгөө бодоход хамгийн агуу шамдрын нэг гэж бодож байсан. 어떤 일이 있어도 예수님을 떠나지 않을 것 같던 베드로가 Тэгээ юу ч болсон бай Есүсээс холдохгүй мэд. 오늘 дагаж байсан Петр 오늘 본문을 통해서는 өнөөдрийн энэ голлох ишлэлээр дамжуулан 3번 예수님을 부인하게 됩니다. Есүсийг голлох ишлэлээрээ 난 сахах 예수- 3 удаа үгүйсгэдэг. 예수님을 모른다고 부인을 하죠. Би Есүсийг мэдхгүй гэж үгүйсгэв. 근데 이 일은 언제 있었냐면 Гэхдээ энэ үйл явдал хизээ болсон бай гэвэл 예수님이 잡히시고 Есүс баригдаж 그날 밤에 있었던 일입니다. баригдах тэр шөнө болсон. 그 예수님이 잡히시기 전 얼마 전에 예수님께서 베드로에게 뭐라고 얘기하셨냐? Тэгтэл Есүс баригдахаасаа хэсэгэн хором өмнө Петрт юу гэж хэлсэн бэ? 잡히시기 얼마 전 Баригдахаасаа хэсэгэн хугацаанд 여기 잡아두시고요. энийг хавчургаараа тогтооход 마태복음을 보시면 Матай номноос харах юм бол 마태복음 26장 Матай 26 26장 31절 31 읽어드리겠습니다. 31-ийг та бүхэн уншиж өгье. Тэгэхэд Есүс тэдэнд та нар энэ шөнө надаас болж бүгд бүдрэх болно. Учир нь би хоншинг зохино, хонин сүрийг тарж бутрана гэж бичигдсэн билээ. 뭐라고 얘기했냐? Энэ дээр юу гэж хэлсэн 오늘 бэ? 밤 너희가 나를 다 버리리라 라고 말씀하십니다. Та нар энэ шөнө надаас болж бүгд бүдэрнэ. 뭐든지 12제자가 예수님을 다 버릴 거라고 얘기합니다. 12 шавь бүгдээрээ Есүсийг хаянаа гэж хэлж байгаа. 그때 베드로가 뭐라고 얘기했냐? Тэр үед Петр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 33, 33, 35절까지 33-аас 35 읽어드리겠습니다. та бүхэн уншиж өгье. Петр түнд танаас болж бүгд бүдэрлэж би хизээж бүдрэхгүй гэхэд Есүс түнд үнээр би чамд хэлье. Энэ шөнө надарган дахиад онготхоос өмнө чи намайг 3 та үгүйсгэнэ гэв. Тэгтэл Петр түнд би тантай хамт өөхөх ёстой болсон ч таны үгүйсэхгүй гэхэд шамдар нь бүгдээрээ бас тэгж хэлцгээ. 뭐라고 얘기해요? Энэ дээр юу гэж хэлж байна? 다른 사람은 다 버려도 Бусад бүх хүмүүс таныг орхилооч. 저는 절대 버리지 않을 Би 겁니다. бол таныг орхихгүй. 다른 제자들이 버려도 Бусад бүх шамдар нь орхилооч. 나는 버리지 않겠습니다. Би бол таныг орхихгүй. 이렇게 얘기를 하죠. Ингэж хэлж байгаа. 예수님이 그 얘기 듣고 뭐라고 하셔요? Тэгэхээр Есүс түүнийг сонсоод юу гэж хэлдэг вэ? 야, 베드로 너밖에 없다. Тэгээ Петр ястаа чамаас өөр хүн 넌 аль. 역시 수제자야. За аргагүй чи шамдрын анхдаг ч юм аа. 그렇게 말씀 안 하시죠? Ингэж хэлээ ба. 34절 뭐라고 얘기하십니까? 34-дээр юу гэж хэлж байна? 내가 정말로 Үнээр 진짜로 얘기했는데 үнээр би чамд хэллаа. 네가 나를 3번 부인한다. Чи намайг 3 та уусгэнэ. 베드로는 Петр 절대 버리지 않겠다고 분명히 예수님께 말씀을 드렸는데 юу ч болсон бай түүнийг орхихгүй гэж Есүс хэлсэн. 그 얘기를 듣고 예수님께서 Тэгтэл түүнийг нь сонсоод Есүс 그래 넌 버리지 않을 거야 тийм ээ чи намайг орхихгүй. 이렇게 얘기하신 게 아닙니다. Ингэж хэлээ ба. 오히려 3번 나를 부인할 거야. Харин эсрэгээрээ чи намайг 3 та үгүйсгэнэ гэж хэлсэн. 그 얘기를 들은 베드로가 어때요? Түүнийг сонссон Петр ямар байсан бол 내가 정말 버릴까요? би үнэхээр таныг орхино гэж байна. 그렇게 얘기하지 않죠. Ингэж хэлээ ба. 35절처럼 35 дээр гарч байгаа шиг 내가 죽을지 않죠. би өөхөх ёстой болсон ч 죽는다는 건 뭐예요? өөхнэ 자기 гэдгийг 목숨을 바쳐서 би өөрийнхөө амь насыг зориулаад ч болов 예수님을 버리지 않겠다는 겁니다. Есүсийг орхихгүй гэсэн. 누가 보면 뭐라고 써있냐? Лук номон дээр юу гэж гардаг вэ? 예수님이 오게 가시면 내가 거기 오까지 가고 Есүсээ та шоронд орох юм бол би шоронд ч тантай хамтарна. 내가 예수님을 위해서 죽을 일이 있으면 죽기까지 준비하겠습니다 라고 얘기합니다. Есүсийн төлөө өөхөх зүйлсэн ч би өөххийн төлөө өөрийгөө бэлтгэнэ гэж хэлсэн баг. 예수님을 지키기 위해선 Есүсийг хамгаалахын тулд 베드로 자신의 목숨 Петр өөрийнх нь амь нас 바칠 수 있다 없다? амь насаа зориулж чадна гэсэн үү чадахгүй гэсэн нь 바치겠다고 얘기한 겁니다. зориулж чадна гэж хэлсэн. 예수님이 잡기 얼마 전에 얘기했어요. Есүс баригдахаасаа хэсэгэн хормын өмнө ингэж хэлсэн. 베드로는 단단히 결심했죠. Петр бол маш зоригтой шийдвэр гаргасан. 죽기까지 하겠다고 하는 건 정말 큰 Би 결심이잖아요. өөхнээ гэдэг нь үнэхээр баттай шийдвэр гаргасныг нь илтгэж байгаа. 여러분 무슨 일을 할 때 그렇게 얘기하잖아요. Та бүхэн ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг хийх 열심히 할 거야. Би үнэхээр хичээн болон мундаг хийнэ. 끝까지 할 Би 거야. эцээ хүртэл хийнэ. 그래도 안 믿어주면 어떻게 얘기해요? Тэгсэн ч гэсэн итгэхгүй байх юм бол юу гэж хэлдэг вэ? 죽어도 할 거야. За би өгсөн ч хамаагүй хийнэ. 정말 단단한 결심했다는 뜻이죠. Үнэхээр баттай шийдвэр гаргасан гэсэн үг байна. 베드로도 그렇게 얘기했어요. Петр ч гэсэн тэгэж хэлсэн. 내가 죽을지언정 Би өгсөн ч бай. 죽더라도 Өгөх болсон ч 예수님은 절대 배반하지 않겠습니다. Есүсээ би таныг үгүйсэхгүй. 근데 예수 어떤 일이 벌었어요? Гэхдээ юу болсон бэ? 26장
26장 56절 26-гийн 56 같이 한번 읽겠습니다. 56-ыг хамт уншия. Харин энэ бүхэн нь иш үзүүлэгчдийн бичвэр биелэгдэхийн тулд болов гэв. Тэгтэл шавнар бүгд түүнийг орхон зүгтжээ. 어떻게 됐어요? Юу болсон бэ? 예수님이 붙잡히고 끌려가시자 Иесус баригдаад явхад 어떻게 됐어요? юу болсон бэ? 다 도망갔어요. Шавнар бүгд түүнийг орхисон. 12시다. 12 шавн. 베드로는 어떻게 해요? Петр яасан бэ? 베드로도 역시 도망갔어요. Петр шүртэл орхон явсан. 좀 전에 결심을 했잖아요. Тэгээ дөнгөж түрүүхэн шийдвэр 자기 гаргасан. 입으로 얘기했잖아요. Өөрийнхөө амаар хэлсэн 내가 ба. 죽어도 안 도망갈 겁니다. Би өөхөг болсон ч зогтохгүй. 죽어도 예수님을 보호할 겁니다. Өгсөн ч гэсэн би Есүсийг хамгаална. 그랬던 베드로가 Тэгтэл Петр ингэж хэлсэн. 예수님을 도망갔어요. Ингэж хэлжсэн Петр харин Есүсийг орхиож явсан ба. 무엇을 뜻합니까? Энэ нь юуг илэрхийлж байна? 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал гэдэг бол 예수님을 따르는 그 길은 Есүсийг дагахын зам. 그리스도인으로 사는 그 길은 Христийг итгэж хүнийд амьдарч байгаа энэ зам 결심만으로 되진 않아요. зөвхөн шийдвэр гаргалаа гэд болт юм шиг. 베드로는 죽을 걸 각오했습니다. Петр өгнээ хин шийдвэр бүртэл гаргасан. 근데 결국 예수님을 따랐어요, 못 따랐어요? Гэтэл эцэстээ Есүсийг дагаж явсан байна уу, яваагүй байна уу? 못 따라요. Дагаж явж чадаагүй байна. 우리도 생각해봐야 합니다. Бид нар ч гэсэн бодож үзэх 아, хэрэгтэй. 내가 진짜 정말 열심히 살아야지. Би үнэхээр хичээнгүй мундаг амьдрах 이제 хэрэгтэй. 2018년이 다 가고 2018 он их удахгүй. 2019년이 옵니다. 2019 он эхэлж 이제 байна. 한 20일 남았죠. Одоо 20 хоног үлдсэн байна. 그러면 2018년 이렇게 되돌아봅니다. 2018 оноо бид эргэж хардаг. 잘한 것도 있고 Миний сайн хийсэн зүйл 못한 байгаа. 것도 있고 Хийсэн зүйл 부족한 байгаа. 것도 있죠. Дотор сул дорой зүгчсэн байсан. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яадаг вэ? 2019년에는 2019 онд 내가 정말 열심히 살아야지. би үнэхээр хичээнгүй мундаг амьдрах. 결심을 하죠. Ийм бүр шийдвэр гаргав. 내가 죽는 한에서도 이렇게 살아야겠다. Тэгээ өгсөн ч гэсэн хамаагүй би ингэж л амьдрий та. 내가 하루에 3장씩 못 읽었는데 Тэгээ би өдөрт 3 бүлэг уншиж чаддаг. 2019년에는 Харин 2019 онд 꼭 하루에 3장씩 읽어야지. өдөрт заавал би 3 бүлэг уншина. 내가 죽는 한이 있어도 읽을 거야. Өөхөг болсон ч хамаагүй би үүнийг заавал уншина. 내가 올해는 Энэ жил 수요일 날 빠진 날이 있었는데 3 өдөр би үгээ тасалж байсан. 2019년에는 Харин 2019 онд 한 번도 안 빠지고 다 올 거야. үгээ нэг ч удаа тасалдахгүй бүх үгэндээ ирнэ. 내가 죽는 한이 있어도 Өөхөх болсон ч 꼭 지킬 거야. заавал би үүнийг сахина. 결심을 합니다. Ийм хүн шийдвэр гаргав. 해보셨죠? Та бүхэн хийгээд үтсэн ба. 지켜지던가요? Тэгвэл сайн яг тэр шийдвэрийн дагуу явагдаж байна уу? 죽을 각오라고 결심하면 되던가요? Тэгээ үхнээ гэж шийдвэр гаргасан яг тэр дагуу болж байна уу? 안 되죠. Сайн болохгүй байгаа. 베드로 갖고 같아. Петр ч гэсэн яг тийм байсан. 베드로는 Петр 자기 결심으로 뭔가를 하려고 했던 거예요. өөрийнхөө шийдвэрээр ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж оролддог байсан баг. 자기 결심이면 되는 줄 압니다. Өөрөө шийдвэр гаргачих юм бол болно гэж боддог 우리 байсан. 그리스도인도 그래요. Харин Христ итгэж хүмүүс үргэлж тийм. 내가 결심하면 다 될 것 같죠. Тэгээ шийдвэр гаргалаа гэж бүх зүйл болох юм шиг боддог. 마음만 먹으면 될 것 같죠. Тэгээ сэтгэлдээ шийдчих болтгоо гэж боддог. 마음 먹는 것, Гэхдээ сэтгэлдээ шийдэг. 결심하는 것이 필요 없다는 얘기가 아닙니다. Шийдвэр гаргана гэдэг нь хэрэггүй гэсэн үг бол биш. 필요해요. Хэрэгтэй. 결단하는 거 필요합니다. Үнэхээр бат шийдвэр гаргах бол хэрэгтэй. 결심하는 게 필요해요. Шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 정말 그리스도인답게 살겠다. Үнэхээр би Христ итгэж хүн шиг амьдрах. 주님을 섬기겠다. Эзэнд үйлчлэн 결심하는 거 필요합니다. ийхүү шийдвэр гаргах бол хэрэгтэй. 하지만 그것만 있으면 안 되는 거예요. Гэтэ зөвхөн энэхүү шийдвэрэл байвал болохгүй гэсэн үг байна. 고린도전서 10장을 보시면 Нэгдүгээр Коринт 10 дахь бүлгийг харах юм бол 10장 10 12절 10-12 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа уншия. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж бодогч нь унчихын тулд боломжил. 무슨 얘기예요? Юу гэж гарч байна? 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. Өөрийгөө зогсож байна гэж бодогч нь унчихын тулд боломжил. 난 신앙생활 잘하고 있어. Би итгэлээрээ сайн амьдарч 난 байна. 결심하고 하고 있거든. Би шийдвэртэйгээр энэхүү амьдарч байгаа. 그런 자는 어떻게 해요? Тийм нэг нь яа гэсэн бэ? 넘어진다. Уннаа гэсэн байна. 서 있는 자는 Өөрийгөө зогсож байна гэж 내가 бодож байна. 신앙생활 잘하고 Би 있지. итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа. 난 결심하고 하고 있어. Би 이거 шийдвэртэйгээр амьдарч 잘할 байгаа. 거야. Би сайнийнэ. 이런 결심만으로 절대 안 된다는 거야. Ийм шийдвэрээр бүх зүйл бүтдэхээ гэсэн үг байна. 항상 넘어질 걸 조심해야 돼. Унчихын тулд үргэлжид болгоомжтой байх хэрэгтэй. 왜냐하면 우리 육신은 그렇게 강하지가 않아요. Яагаад тэгэхээр 우리의 육신은 бидний махан бие бол тийм хүчтэй бол биш. 강하지가 않다는 겁니다. Тийм хүчтэй биш. 베드로를 통해서도 알 수 있어요. Петрээр дамжуулан үүнийг мэдэж авч. 죽을 결심을 한 베드로가 Өгнэй гэсэн шийдвэр гаргасан байсан Петр 어떻게 넘어졌잖아요. эцэст нь унаад өгсөн. 베드로는 자기 신앙이 좋다고 생각한 겁니다. Петр өөрөө итгэлийн сайн гэж бодож байсан. 자기는 서 있다고 생각한 거예요. өөрийгөө зогсож байна гэж бодож байсан. 나는 수리당한 겁니다.
Би бол анхны шамдрын нэг хий гэж 그러니까 난 예수님 지킬 수 있어. Тэгээ би Есүсийг хамгаалж чадна. 죽을 뛰어는 내가 따라가겠어. Өөхөх болсон ч би түүнийг дагна гэж хэлсэн. 이 생각만 했던 거예요. Зөвхөн энэ зүйлийг л бодчихсон. 근데 뭐라고 해요? Гэтэл юу гэж вэ? 넘어질 거라 항상 걱정해야 돼. Онцгойд бол үргэлж бид нар санаа зовох хэрэгтэй. 조심해야 돼. Болгоомжлох хэрэгтэй. 그 선줄로만 생각했던 베드로. Өөрийгөө зогсож байна гэж бодсон Петр. 본문을 가보시면 Дахиад их рүү орчих юм бол 요한복음 18장 Явхан 10-ын 25절 18-25, 27절까지 25-аас 27 хүртэл. 25절 26절 읽도록 하겠습니다. 25-26-ыг уншия. Симон Петр дулаацаад зогсож байтал тэд тунд чи чинь түүний шандрын нэг нь биш үлээ гэсэнд тэр өгөөсгөн би биш гэв. Тэрүүн тахилчийн зарцнарын нэг Петр жихээ завчилсан хүний хамаатан чамайг түүнтэй хамт цэцэрлэг байгааг чинь би хараагүй билүү гэж хэллээ. 신앙이 좋다고 생각했던 베드로. Өөрийнхөө итгэлийн сайн гэж бодож байсан бэ. 수제자인 베드로. Өөр шандрын аврагчийн нэг Петр. 죽을 각오란 베드로. Өхөн гэсэн шийдвэр гаргасан Петр. 어떻게 했어요? Эцэст нь яасан бэ? 예수님을 시인했습니까? Шийдвэр. 예수님을 인정했습니까? Есүсийг зөвшөөрсөн байна. Есүс зөвшөөрсөн байна уу? Би бол Есүсийн шандрын. 그렇게 했어요? Ингэсэн байна уу? 우리 Окей. 모른다고 하잖아요. Би Есүсийг мэдгүй гэж хэлж байгаа. 넘어졌어요. Эцэст нь бүдрээд унсан. 그걸 조심해야 되는데 불구하고 넘어졌다는 겁니다. Үүнээс болгоомжлох хэвээр байдал харин эцэстээ бүдэрч унсан ба. 왜 넘어졌을까요? Яагаад бүдрээд унсан бол? 25절에 보시면 25 дугаар ишлэлээс харах юм бол 답이 있어요. хариулт нь гарч байна. 왜 넘어졌어요? Яагаад бүдэрч унсан бэ? 사람들이 물었어요. Хүмүүс түүнээс асуусан. 즉 베드로는 Петр 예수님을 멀찍이 쫓아갔습니다. Петр Есүсийг холоос тойрон дагаж байсан. 왜 멀찍이 쫓아갔어요? Яагаад холоос дагсан бэ? 수제자니까 Өөрөө шандрын аврагч 가까이 쫓아가잖아요. ойрхон түүний араас дагаад явах 근데 хэрэгтэй. 왜 멀리 쫓아갑니까? Гэтэл яагаад холоор дагаж явсан бэ? 예수님을 떠나지 못하게 했는 거예요. Есүсээс холдож чадахгүй байсан. 그러니까 가까이 가야 되는데 Тийм учраас ойр очих хэрэгтэй. 가까이는 또 못 가는 겁니다. Бас ойр очиж чадахгүй. 왜요? Яагаад? 두려움이 있는 겁니다. Айсан бахна. 그 두려움을 갖고 쫓아갔어요. Тэрхүү айцтайгаараа түүнийг дагаж байсан. 그랬는데 사람들이 묻는 겁니다. Тэгтэл хүмүүс түүнээс асуусан. 너 예수님 제자지? Чи Есүсийн шандрын нэг үстэй. 뭐라고 얘기해야 돼요? Юу гэж хэлэх ёстой? 예수님 제자다. Би бол Есүсийн шаа. 근데 그러지 않죠. Гэтэл ингэж хэлээ ба. 아니요. Би биш ээ. 모른다. Би түүнийг танихгүй гэсэн. 왜요? Яагаад? 사람들이 Хүмүүс 무서워. хүмүүсээс айсан. 예수님이 잡힌 그 상황이 Есүсийн баригдсан тэрхүү үйл явдал 무서운 거예요. аимшигтай санагдсан байна. 결국 뭐냐? Эцэстээ юу болсон бэ? 베드로가 죽을 각오를 했던 베드로가 넘어진 이유는 뭐냐? Өхний гэсэн шийдвэр гаргасан Петр бүдэрч унсан шалтгаан нь юу байсан бэ? 사람들을 두려워. Хүмүүсээс айсан байна. 그 상황이 Тэрхүү нөхцөл байдал 베드로를 두렵게 한 거예요. Петрийг айлгсан байна. 결국은 Эцэстээ 넘어졌어요. бүдэрч унсан. 무슨 얘기냐? Энэ нь юу хэлээд байна 우리도 вэ? 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн 우리가 신앙생활 하려 할 때 бид итгэлээрээ амьдрахдаа 사람을 보면 хүнийг харах юм бол 상황을 보면 нөхцөл байдлыг харах юм бол 우리도 어떻게 해요? бид нар яадаг вэ? 넘어져요. Бүдрээд ундаг. 우리 신앙은 Бидний итгэл 결심만으로도 되는 게 아니거든요. зөвхөн шийдвэр гаргалаа гэж болдог зүйл бол 넘어지고 조심해야 되는데 онцгойд бид нар болгоомжлох ёстой. 자기가 서두를 생각하고 Гэтэл өөрийгөө зогсож байна гэж бодоход 자기를 과신하고 있다 보면 өөрийгөө одоо хит дүгийлэх юм бол 사람들로 인해서 одоо хүмүүсээс олж 상황들로 인해서 нөхцөл байдлаас олж 넘어지는 경우가 있어요. бүдэрч унах тохиолдол. 그런 경우가 많죠. Тийм тохиолдол олон байдаг эцэст. 갑자기 안 나오는 형제자매가 있습니다. Тэгээ гинт ирэхээ болцдог ахандас байдаг. 찾아가 봐요. Тэр хүмүүстэй хайж очих байх. 한참 얘기합니다. Тэгээ хэсэг хугацаанд нэлээд одоо юм 처음에는 얘기 잘 ярьдаг. 안 해요. Эхэндээ нэг юм ярьдаггүй. 그래서 나중에 뭐라고 얘기하느냐? Гэтэ дараа нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 내가 싫어하는 사람이다. тэгээ миний дургу хүн байгаа. 그 사람 보기 싫어서 교회 안 나가. Би тэр хүнийг харах дургу хүн тийм болохоор би сүндөө очихгүй. 뭐예요? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 그 사람은 Тэр хүн бол 사람 때문에 넘어진 거예요. хүнээс болоод бүдрээд унчихсан хүн байгаа. 그 사람 때문에 교회 안 나간다는 거예요. Тэр хүнээс болоод би сүндөө явахгүй гэж хэлж байгаа. 우리가 그 사람 보고 신앙생활 합니까? Бид нар зөвхөн тэр хүнийг л хараад итгэлээр амьдрдаг уу? 그 사람 보고 교회 가는 거예요? Би тэр хүнийг харахаар сүнд очдог уу? 아니잖아요. Тийм биш шүү дээ. 말씀을 배우고 Бид үгийг сурахаар, 사랑을 배우고 хайрыг сурахаар, 하나님의 사랑을 느끼려고 배웠잖아요. Бурхны хайрыг сурахаар сүнчгөө томчдог. 근데 그 사랑이 싫어서 교회 안 나온다. Гэтэ тэр хүнд би дургу тийм учраас сүндөө очихгүй. 베드로랑 똑같은 거예요. Петртэй яг л адилхан байгаа. 베드로가 사람을 보고 두려워하고 넘어진 것처럼 Петр хүнийг хараад хүнээс хаагаад бүдэрч унсан шиг, 예수님을 부인한 것처럼 Есүсийг өгөөсгсөн шиг. 우리가 혹시 그러고 있다면 Магадгүй бид ч гэсэн ингэж байгаа бол 교회에 누가 싫어서 тэгээ сүнж болгон би тэр хүнд дургу. 쟤만 없으면 좋겠는데 Ийм хүн байхгүй болчихсон. 그런 마음을 갖고 있다면 Ийм сэтгэл бидэнд байгаа бол 우리도 베드로처럼 예수님을 부인하게 됩니다. бид нар ч гэсэн Петртэй адилхан Есүсийг өгөөсгөнэ. 넘어지게 돼요.
бид нар бүдэрч унана. 베드로가 실패한 이유 첫 번째는 뭐냐? Петрийн алдаа гаргасан хамгийн ихний шалтгаан юу вэ? 사람을 보면 넘어집니다. Хүнийг харах юм бол бүдэрч ундаг. 우리가 배워야 할 건 그거예요. Бидний сурах ёстой зүйл энэ. 우리도 사람을 보면 Бид нар ч гэсэн хүнийг харах юм бол 넘어지게 됩니다. бүдэрч ундаг. 실패하게 된다는 거예요. Алдаа гаргадаг. 이 신앙이 실패하게 되는 요인은 여러 가지가 있습니다. Мэдээж итгэлийн амьдралдаа алдаа гарах олон төрлийн шалтгаан бий. 이 베드로는 Петр 돈에는 욕심이 없었어요. мөнгөний тал дээр бол шунахардаг байсан. 근데 어때요? Гэхдээ яасан бэ? 상황에는 약해서 넘어졌습니다. Тэр хүн болохоор нөхцөл байдалд дэндүү одоо. 근데 돈에 약한 사람이 있어요. Дэндүү эмзэг хандсан учраас бүдэрч унтсан. Харин мөнгөний тал дээр бол дэндүү одоо сул дорой хүн байдаг. 누구예요? Тэр нь хин бэ? 유다. Юдас. 요한복음 Яохан 13장을 보시면 13 дугаар бүлгийг харах юм бол 요한복음 13장 Яохан 13 2절 13-2 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. Оройн зоогийн үеэр Иесусыг байруулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд яавал хэдийний өгөхөд 마귀가 бодсорсонс 시몬의 마음속에 생각을 넣었어요. Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд нь тэр бодлыг өгсөн. 무슨 얘기냐면 Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 우리의 마음은 Бидний энэ сэтгэл 닫혀 있는 게 아니에요. хаалттай байдаг юм бол биш. 내 마음대로 Би өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн дагуу 열었다가 энэ сэтгэлээ нээгээд 닫았다가 хаагаад 할 수 있는 게 아니다. нээгээд хаагаад иж өгдөг. 항상 열려 있어요. Үргэлж бидний сэтгэл нээлттэй байдаг. 그래서 나 자신을 돌아보면 Тийм болохоор би өөрийгөө эргээд харах юм бол 내가 생각지도 않은 것들을 생각할 때가 있어요. өөрийнхөө одоо бодох ёсгүй зүйлийг ч гэсэн боддог үе байдаг. 나쁜 생각을 할 때가 있다는 Их 거예요. муухай бодол бодох үе байдаг. 내가 계획적으로 생각하는 게 아니에요. Одоо би заавал тэрийг төлөвлөөд хийсэж байгаа юм 우리의 биш. 생각은 열려 있기 때문에 Бидний сэтгэл одоо нээлттэй байдаг учраас 이 유다에게 생각을 넣은 마귀가 энэхүү Юдас бодлыг өгсөн юм. Бодорсонс 우리에게도 계속 생각을 넣습니다. бид нар ч гэсэн янз бүрийн бодлыг өгч байдаг. 나쁜 생각을 계속 넣어요. Одоо баян муухай бодлыг өгч байдаг. 그래서 Тийм учраас 그 생각을 잡게 되잖아요. тэр бодлоос нь бид зуураад авах юм бол 그럼 어떻게 되잖아요? эцэстээ юу болдгийг мэдэх үү? 27절 27 дугаар эшлэл 13장 27절 13-ийн 27 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Талхны хилтерхийг аваад түнд сатан шүглөө. Тэгтэл Есүс Юдаст үйлдэх юмаа түргэн үйлдгэлээ. 무슨 얘기예요? 처음에는 생각을 넣었지만 Хамгийн их нь бодлыг өгсөн. 유다가 행동을 하지는 않았어요. Гэтэл Юдас бол үйлдэлээр тэр хийгээг байгаа. 그 생각이 들었을 때 어때요? Тэр бодол орж ирэхэд яасан бэ? 옳은 거예요? 잘못된 거예요? Тэр бодол одоо зөв бодлоо, буруу бодлоо? 잘못된 거잖아요. Буруу бодлоо. 그러면 그 생각대로 버리고 하지 않았어야 돼요. Тэгхийн бол тэр бодлыг хаяад хийх ёсгүй байсан. 교제했어야죠. Нөхөрлөх ёстой байсан. 고백하고 회개했어야죠. Түүнийг өчөөд гимших ёстой байсан. 근데 나쁜 생각이 들어왔음에도 불구하고 Гэхдээ муухай бодол орж ирсэн байхад хүртэл 그걸 잡잖아요. түүнийг зуураад авч байгаа. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл юу болох вэ? 내가 들어옵니다. Бодсорсоос орж ирсэн. 그래서 Тэгээд 그 생각대로 하게 만드는 거예요. тэр бодлынхаа дагуу одоо үйлдэл гараг хийхэд хүрдэг байна. 유다는 돈에 약했습니다. Одоо Юдас бол мөнгөний тал дээр их цул дорой байсан. 유다도 예수님이 주시는 기적을 했던 사람이에요. Юдас ч гэсэн Есүсийн өгсөн гайхамшиг үйлдэж байсан. 병고침을 했던 사람입니다. Өвчнийг эдгэж байсан. 복음을 전했던 사람이에요. Сайн мэдээг тарааж байсан. 그럼 어때요? Гэтэл яасан бэ? 마귀가 그 속에 생각을 넣었어요. Бодорсоос тэр дотор бодлыг өгсөн баг. 유다가 어떻게 해요? Юдас яасан? 그 생각을 잡았어요. Тэр бодлоос зурчихсан. 유다는 Юдас 돈에 약했어요. мөнгөний тал дээр цул дорой байсан. 결국 돈을 잡아서 실패하게 돼요. Эцсээ тэр мөнгнөөс зурч аваад алдаа гаргадаг. 우리 중에 그런 사람 있죠. Бидний донд ч гэсэн тийм хүмүүс байдаг. 수요일 날 5시 반이 됐습니다. За 3 дахь өдөр орой 5 цаг 30 минут боллоо. 조금 있으면 말씀 시작이에요. Удахгүй үг их гэж байна. 6시 반이 됐어요. 6 цаг 30 минут боллоо. 말씀 들으러 가야죠. Үгээ сонсохоор явах хэрэгтэй. 고민합니다. Гэтэл бодлогоштой хэлдэг. 어떤 생각이 들어요? Юу бодогддог вэ? 말씀을 들으러 가야 돼. Үгээ сонсохоор явах уу? 내가 일을 해야 돼. Эсвэл би ажиллаа хийх үү? 고민을 하죠. Бодоод хэлдэг. 그러다가 말씀을 들어오시는 분도 있고 За тэгэж бодож байгаа эцэст нь үг сонсохоор ирдэг хүн ч байдаг. 어떤 분도 있어요? Өөр ямар хүн байдаг вэ? 내가 지금 말씀 들어갈 때냐? Одоо үг сонсохоор явах хэрэгтэй тийм цаг үе гэж байна. 일을 해야지. Би ажил хийх хэрэгтэй. 그건 뭐예요? Тэгээд яадаг вэ? 유다랑 Юдастай. 똑같은 겁니다. Тэр нь Юдастай яг адилхан байгаа. 결국 유다같이 실패를 하게 되는 거예요. Эцэстээ Юдастай адилхан алдаа гаргана. 우리는 돈에, 물질에 약해서 Бидний эд хөрөнгө мөнгөнд одоо сул 실패하는 사람도 있습니다. одоо тутмаг учраас мөнгөний тал дээр их тутмаг учраас сул дорой учраас алдаа гаргадаг хүмүүс 또 байдаг. 그리스도인이 어떤 걸 Мөн 실패하느냐면 Христ итгэж хүн ямар зүйл дээр алдаа гаргадаг вэ? 요한기상을 보시면 1-р хаан өмнөөс харах юм бол
байна. 열왕기상 11장 1절로 2절 Уучлаарай 11-р бүлгийн 1-2. 다시 한번 읽겠습니다. Дахиад хамт уншия. Харин Соломон хаан фараоны охины хажуугаар Моаб, Аммон, Идом, Сидон, Хит гэх мэт олон хар эмэгтэйг хайрладаг байлаа. Эдгээр үндэснүүдийн талаар эзэн Израилийн хүүгүүдэд хандан та нар тэдэнтэй мөн тэд ч та нартай холбогдож болохгүй. Учир нь тэд та нарын зүрх сэтгэлийг өөрсдийнхөө бурхад руу заавал хөдлөх болно гэж хэлж байсан билээ. Эдэнтэй Соломон хайр дурлалаар холбогдсон байлаа. 하나님께서 솔로몬에게 모든 걸 주셨습니다. Бурхан Соломон бүх зүйлийг зөвшөөрсөн. 지혜를 구한 솔로몬에게 지혜를 주시고 Мэргэн ухааныг гуйхад мэргэн ухааныг өгсөн. 부와 Эрх мэд, 명예와 заяд баялаг, эрх мэдэл 모든 걸 주셨습니다. бүх зүйлийг өгсөн. 부족한 없는 솔로몬. За түүнд ямар ч дутагдах зүйл байгаагүй. 하나님께서 그 솔로몬에게 요구했던 건 단 하나입니다. Тэгээ Бурханы Соломоноос ганцхан зүйлийг шаардаж байсан. 내 아비 다윗처럼 Чи өөрийн эцэг Давид чи 다윗의 길로만 행하라. тэр Давидын тэр замаар л яваа. 솔로몬은 그렇게 살았어요. Соломон хийж амьдарсан. 그래서 어떻게 했어요? Тэгээд эцэстээ яасан бэ? 결국 넘어지게 됩니다. Бүдэрч ундаг. 없어서 넘어진 게 아니에요. 부족해서 넘어진 게 아니에요. Тэгээ ямар нэгэн зүйл дутсан учраас бүдрээд унсан юм биш. 어떤 사람은 신앙이 우리가 부족하니까 신앙생활 못한다 생각해요. Зарим хүмүүс болохоор эсвэл дараа учраас байгаа учраас түүнээс болоод итгэлээр унжина гэж боддог. 그렇지 않아요. Тэгдэггүй. 모든 걸 갖고 있어도 신앙은 실패할 수 있습니다. Тэгээ бүх зүйлийг эдэж хэрэгжилж байлаа итгэлийн амьдралаа бүдрээд унах. 이 솔로몬은 뭐 때문에 실패했어요? Соломон юунаас болоод бүдэрсэн бэ? 1절에 보시면 Нэгээс харах юм бол 이방 여인을 사랑했습니다. харин эмэгтэйг хайрладаг байсан. 세상을 사랑하는 거예요. ертөнцийг хайрладаг байсан. 즉 모든 걸 갖고 있어도 Өөрөөр хэдийгээр бүх зүйлийг эзэмшиж байсан. 세상을 사랑하면 어때요? Энэ ертөнцийг хайрлахаар яадаг вэ? 넘어지게 돼 있어요. Бүдрээд уддаг. 요한에서 2장 15절에 그 있죠. 1-р Иохан 1:15 дээр ч гэсэн. 이 세상에 있는 걸 사랑하지 말라고 하시죠. Хорвоо болон хорвоогийн юмсад эмзэггүй хайрлаа. 그 속에는 Яагаад? 하나님의 사랑이 없다는 거예요. Тэр дотор эцгийн хайрлаа гэсэн. 우리가 신앙을 실패하는 이유 세 번째는 뭐냐? Итгэлийн амьдралаар алдаа гаргадаг гол шалтгаан нь юу вэ? 내가 많고 적음의 문제가 아닙니다. Надад их байна уу, бага байна уу гэдэг бол асуудал биш. 있고 없음의 문제가 아니고 Надад байна уу, байхгүй гэдэг бол асуудал 내 биш. 마음이 어디를 향해 있냐는 거예요. Харин миний сэтгэл хаашаа чиглэсэн байна вэ гэдэг асуудал. 하나님을 향해 있느냐? Миний сэтгэл бурхан руу чиглэсэн байна уу? 세상을 향해 있느냐? Эсвэл энэ ертөнд рүү чиглэсэн. 많은 사람이 그런 얘기를 해요. Маш олон хүмүүс ингэж хэлдэг. 직장을 구해야 하는데 Ажилд орох хэрэгтэй. 직장을 구하면 교회에 잘 못 나올 것 같습니다. Ажилд орчих юм бол сүмжүүлгандаас ирж чадахгүй юм шиг байна гэдэг. 그런 얘기를 합니다. Тэгэж хэлдэг. 그게 사실이에요. Тэр нь мэдээж үнэн. 하지만 저는 이렇게 얘기합니다. Гэхдээ би бол ингэж хэлдэг. 형제님의 마음이 어디에 있냐가 중요합니다. Гол нь таны сэтгэл хаашаа чиглэсэн байна вэ гэдэг чинь. 우리의 마음이 무엇을 향해 있냐는 겁니다. Бидний сэтгэл юу руу хандсан байна вэ гэдэг чинь. 하나님께서 Бурхан 우리가 일하기를 원하셔요. биднийг ажил хийгээсэй гэж хүсдэг. 그리고 Тэгээд 하나님 섬기기를 원하시는 겁니다. Бурханд үйлчлээсэй гэдгийг бас хүсдэг. 우리가 그런 마음을 갖고 있다면 Би тийм сэтгэлтэй байвал 아무리 힘들고 어려운 일을 한다고 해도 тэгээ хичнээн хүн хэцүү ажлыг хийсэн. 내가 주일날 꼭 말씀을 들으러 가야 한다는 결심을 하고 마음을 먹고 있으면 Эсний өдөр би заавал юу ч болсон сүмдөө очиод үгээ сонсох ёстой гэсэн сэтгэлээр бидэнд байх юм бол 내 마음이 하나님께를 향해 있다면 миний сэтгэл бурхан руу чиглэсэн байх юм бол 하나님이 어떻게 해요? бурхан яадаг вэ? 길을 주신다는 거예요. Замыг нээж өгдөг. 우리가 실패하는 이유는 Бидний алддаг шалтгаан бол 상황이 문제가 아니에요. нөхцөл байдал асуудал биш. 내 마음이 Миний сэтгэл 세상에 가 있는 것이냐 ертөнцийн байна уу? 하나님을 향해 가 있는 Эсвэл миний сэтгэл бурхан руу хандсан байна уу? 또 하나 중요한 건 뭐냐 Дахиад нэг чухал зүйл байна. 실패하는 이유는 또 뭐냐면 Мөн алдаа гаргадаг бас нэг шалтгаан нь юу вэ? 사사기 14장을 보시면 Шүүгчд 14 санд харах юм бол 사사기 14장 Шүүгчд 14 3절 14-3 찾으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. За олсон болгонд уншаа. Тэгэхэд эцэгийнхэн түнд манай бүх хүмүүсийн түнд эсвэл чиний хамаатнуудын дотор эмэгтэй хүн байхгүй болчиход хоцлуулаагүй филистичүүдээс чи ихнэр авахаар явах гівөө гэв. Харин Самсон эцэгтэй түүнийг надад авч өгөх тун тэр л надад тохирч байна гэлээ. 자, 실패하는 네 번째 이유는 뭐냐면 За алдаа гаргадаг дөрөв дэх шалтгаан нь юу вэ гэвэл 이 여기 나오는 삼손이라는 사람은 하나님께서 큰 능력을 주셨습니다. за энэ дээр гарч байгаа Самсон бурхан ахын хүч чадлыг өгсөн. 엄청난 힘을 주셨죠. Одоо маш их хэмжээний хүч чадлыг өгсөн. 태어나기 전부터 잉태 전부터 하나님으로 선택받은 나시린이었어요. За төрхөөсөө эхлээд хин хөвлөд алтхаасаа эхлээд бурхнаар сонгогдсон насир хүн байсан. 근데 그가 실패했습니다. Гэхдээ тэрээр
алдаа гаргасан. 뭐 때문에 그래요? Юунаас болоод? 3절에 써 있죠. 3 дугаар ишлэлээр гарч байна. 여자를 좋아했는데 Энэ нэг эмэгтэй сонгосон. 아내를 취하려고 해요. Гэтэл үүнийг надад ихнэр болгож өгөө. 근데 누구를 위해서 취하라고 합니까? Гэтэ хэний төлөө гэсэн бэ? 나를 위해서. Түүнийг надад гэсэн. 결국은 Эцэст нь 나 선택된 나시린일지라도 өөрөө одоо сонгогдсон найзын хүн байсан ч 하나님께 능력을 받은 사람일지라도 одоо бурхнаас хүч чадлыг авсан байсан ч 구원받은 사람일지라도 аврагдсан хүн байсан ч 나를 위한 삶을 살게 되면 어때요? өөрийнхөө төлөө амьдрал юу болох вэ? 실패하게 되는 거예요. Алдаа гаргадаг. 우리가 실패하게 되면 이유는 그거예요. Бидний алдаж байгаа шалтгаан нь байна. 정말 주님을 위해서 산다면 Үнэхээр эсийн төлөө амьдрдаг бол 나를 구원하신 그분을 위해서 오늘 살아간다면 намайг аварч өгсөн түүний төлөө өнөөдөр гэдэг өдөр амьдарч байгаа бол 우리 성공적인 삶을 살 수 있습니다. бид нар амжилттайгаар амьдарч чадна. 근데 실패한 이유는 뭐예요? Гэтэ алдаа гаргадаг шалтгаан нь юу вэ? 나를 위해서 살기 때문에 Өөрийнхөө төлөө амьдардаг учраас тэр. 베드로가 실패했죠. Петр алдаа гаргасан, 솔로몬도 실패하고 Соломон ч алдаа 여기 гаргасан. 삼손도 실패. Энэ дээр гарч байгаа Самсон ч мөн алдаа гаргасан. 왜요? Яагаад? 각자 약한 점이 있어요. Одоо тос бүрд нь сул дараа тийм байдлаас. 베드로는 상황과 사람이 약했어요. За Петр болохоор хүн болоод нөхцөл байдлын тал дээр их сул дараа байсан. 유다는 돈에 약했고 Юдаас бол үний тал дээр сул дараа 솔로몬은 байсан. 세상에 약했고 Соломон энэ ертөнцийн тал дээр сул дараа байсан. 삼손은 자기 자신을 위해 살았어요. Харин Самсон бол зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдарсан. 다 뛰어난 사람들이지만 Тэгээ бүгдээрээ их мундаг хүн байсан ч гэсэн 결국 사람입니다. эцэстээ хүн багнэ. 연약하다는 거예요. Сул дараа. 마태복음 26장을 보시면 Матай 26-аас харах юм бол 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Бурхан ингэж хэлж байгаа. 26장 Матай 26-гийн 41절 41 같이 읽도록 하겠습니다. хамт уншия. Уруу татагдахгүй тулд сэргийг бай залбир. Сүнс чухамдаа тэсэн ядаж байна. Харин махбод дорой. 무슨 얘기냐면 Юу гэж гарч байна вэ? 예수님께서 잡히기 직전에 기도를 하십니다. Иесус баригдахынхаа өмнөх нь залбирдаг. 그때 세 제자를 데리고 가요. Тэр үед гурван шанаа дагуулan явдаг. 제가 예수님 가까이서 같이 기도하라. Иесусийн хажууд ойрож залбир гэж дагуулan явдаг. 베드로, Петр, 야고보, Яаков, 요한을 데리고 가요. Йохан. 예수님께서 기도하시고 Иесус залбираад 제자들이 왔을 때 шандар дээр эргэж ирэхэд 제자들이 깨워 기도해 주기를 원했지만 шанарын сэргийг байн залбираасаа гэж хүссэн ч 자고 있었습니다. нойрсож байсан. 그때 얘기하신 거예요. Тэр үед ингэж хэлсэн. 시험에 들지 않게 깨워 기도하라. Уруу татагдахгүй тулд сэргийг бай залбир. 마음의 원이 오되 Сүнс чухамдаа тэсэн ядаж байна. 육신이 약. Харин махбод дорой. 예수님도 우리를 아십니다. Иесус мөн биднийг мэднэ. 우리 마음은 Бидний сэтгэл 예수님을 섬기기를 원해요. Иесус эцгийн үйлчлэгийг 그 хүсдэг. 은혜에 보답하는 삶을 살기를 원합니다. Түүний нэгүсэлд нь хариулан амьдрахыг хүсдэг. 구원받은 사람은 누구나 그런 마음을 갖고 있습니다. Аврагдсан хүн бол хин ч бүгдэнд нь ийм сэтгэл байдаг. 근데 예수님이 아시는 건 뭐예요? Гэхдээ Иесусийн мэдэж байгаа өөр нэг зүйл юм. 너희 마음 결심은 대단하다만 Та нарын сэтгэл, та нарын шийдвэр хэлдэг мундаг байлаач 너희가 약한 부분이 있다. та нар сул дорой. 육신이 약하다. Та нарын махбод сул дорой гэсэн. 베드로가 Петр 상황과 사람을 두려워해서 약했던 за 거죠. хүнээс нөхцөл байдлаас айсан шиг. 유다가 돈에 약했던 За Юдас бол мөний тал дээр сул дорой. 솔로몬이 세상에 약했던 것처럼 Соломон энэ ертөнцийн тал дээр сул 삼손이 дорой. 자기를 위한 삶을 살았던 것처럼 Самсон өөрийнхөө төлөө амьдарсан. 우리는 육신이 약한 게 있는 겁니다. Бидний бие махбод ч гэсэн сул дорой. 그러니까 기도해야 하는 거예요. Тийм болохоор бид залбирх 그러니까 хэрэгтэй. 의지해야 하는 겁니다. Тийм болохоор түн найдах хэрэгтэй. 베드로가 실패했던 이유는 뭐예요? Петрийн алдаа гаргасан шалтгаан нь 유다가 실패했던 이유, Юдасын алдаа гаргасан шалтгаан. 솔로몬이 실패했던 이유, Соломоны алдаа гаргасан шалтгаан. 삼손이 실패했던 이유는 Самсоны алдаа гаргасан шалтгаан. 자기의 육신의 연약함을 알아야 돼요. Өөрийнхөө бие махбодын сул дорой гэдгийг мэдэх ёстой. 우리도 마찬가지입니다. Бидний үед ч гэсэн ялгаа. 우리가 신앙생활을 잘 하고자 하지만 실패하는 이유가 뭡니까? Бид итгэлээрээ сайн амьдрыг гэдэг ч алдаа гаргадаг шалтгаан нь юу вэ? 수요일에 나오기 싫어서 안 나오시는 분 있어요? 3 дахь өдөр ирэх дургүй болохоор ирдэггүй хүмүүс байдаггүй. 없잖아요. Тийм хүн байхгүй. 구역모험에 안 나오기 싫어서 안 나오시는 분 있습니까? Дүүргийн нөхөрлөл ирэх дургүй ирнэ, ирдэггүй хүн байдаггүй. 아니잖아요. Тийм биш. 나오려고 하지만 Бүгд ирэх гэсэн сэтгэл нь бол байдаг. 그런 마음은 다 갖고 계시죠. Бүгдээрээ бол тийм сэтгэлтэй. 근데 육신이 Гэхдээ махан бие нь 약한 겁니다. сул дорой. 그래서 우리 실패해요. Тийм болохоор бид алдаа гаргадаг. 우리는 그런 생활을 계속 살아가고 있다는 거예요. Бид ийм амьдралаар үргэлжлүүлэн амьдарсаар яваа хүмүүс. 구원받은 이후에 지금까지 보셔요. Аврагснаас хойш өнөөдөр хүртэл өөрийгөө хараарай. 결심을 하지만 Шийдвэр гаргадаг, 실패하고 ундаг, 결심하지만 шийдвэр гаргадаг, 실패하잖아요. эргээд алддаг. 결국 뭐예요? Эцэстээ юу вэ? 우리는 실패하는 삶을 살고 있는 겁니다. Бид нар ийм хүн алдаа гарган амьдарсаар байгаа. 근데 그 실패하는 삶을 끝이라고 생각하면 어떻게 되느냐? Гэхдээ тэр алдаа гаргасан энэ амьдралаа төгсгөл бодвол юу болох вэ? 이 실패가 끝이다.
Энэ алдаа ингээд дуслаа. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл юу болох вэ? 결국 유다처럼 되는 거예요. Эцэстээ Юдастай адилхан болно. 베드로 실패하고 Петр алдсан, 솔로몬도 실패하고 Соломон ч алдсан, 삼손도 실패했지만 Самсон ч алдсан ч гэсэн 결국 어때요? эцэстээ 죽은 사람이 있어요. өгсөн хүн бэ. 누가 죽었어요? Хин өгсөн бэ? 유다가 죽었어요. Юдас өгсөн. 왜요? Яагаад? 실패가 Өөрийнх нь дээр алдаа 끝이라고 생각했던 거예요. алдааг бүх зүйл ингээд дууслаа гэж 실패의 бодсон. 끝이 아니에요. Алдаа бол бүх зүйлийн төгсгөл биш. 우리가 알아야 할 것은 Бидний мэдэх ёстой зүйл бол 실패는 과정입니다. алдаа бол зөвхөн үйл явц. 무슨 과정이에요? Ямар үйл явц вэ? 배움의 과정입니다. За түүнээс суралцж байгаа нэг үйл явцаа гэж хэлж болно. 아이가 걷기 시작합니다. Тэгээ хүүхэд хөлд орж эхэлдэг. 처음부터 막 뛰어요? Анхнаас л хөлд ороогүй гэж явдаг юм. 아니잖아요. Үгүй. 한 발 걷고 넘어지고 Тэгээ нэг алхам унан, 두 발 걷고 넘어지고 хоёр алхам дахиад унан. 안 되겠다 포기합니까? Болохгүй манай гэж буугаад өчтдөг юм. 그럼 그 애는 못 걷습니다. Тэгэх юм бол тэр хүүхэд хөлд орохгүй. 하지만 세 번 걷고 넘어지고 Тэгтээ 3 алхаад унаад, 네 번 걷다 넘어지고 4 알хаад дахиад унлаа. 결국 어때요? Эцэстээ яадаг вэ? 넘어지는 과정을 통해서 Ийгөө бүдэрч унж байгаа үйл явц байгаа учраас 실패하는 과정을 통해서 алдаа гаргаж байгаа үйл явц байгаа учраас 결국 어때요? эцэстээ 걷게 되는 거예요. хөлд орч чаддаг. 배우는 겁니다. Үүнээс сурдаг байна. 우리의 실패의 과정이 좋은 건 아니지만 근데 бидний мэдээж алдаа гаргаж байгаа энэ үйл явц сайн 그 зүйл биш 과정이 гэж 필요한 겁니다. тэрхүү одоо үйл явц байх хэрэгтэй. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 그걸 통해서 үүгээр дамжуулан 우리가 배우기 때문에 그래요. бид суралцдаг. 그 суралцдаг. 실패했을 때 예수님께서 우리를 버리지 않습니다. Гэтэ алдаа гаргах үед маань Иесус биднийг хайчдаг байгаа. 우리가 실패하고 낙심했을 때 Бид нар алдаа гарган сэтгэлээр унах зөвхөрлөө. 예수님이 우리를 Тэр үед 다시 일으켜 세우길 원하셔요. Иесус биднийг дахин босгохыг хүсдэг байгаа. 요한복음 Йохан 21장 21 요한복음 21장 Йохан 21-ийн 11절 11 14절 11 11절부터 14절까지 같이 11-ээс 읽겠습니다. 14 хүртэл хамт уншия. Симон Петр авчирч 153 том загсаар дүүрэн тороо газар дээр татаж гаргав. Тийм их загас байсан боловч тор нь урагдаг байлаа. Иесус тэдэнд "Наашир, өглөөний хоолоо эцэцгээ" гэхэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан шамнараас хинэж "Та хэн бэ?" гэж асууж зүрхэлсэнгүй. Иесус ирж талах бас загас тэдэнд өгөв. Энэ бол Иесус өгсдөөс амьлуулагдсныхаа дараа шавнартаа өөрийгөө харуулсны 3 дахь нь байсан юм. 자, 실패한 베드로를 예수님이 찾아오십니다. Тэгээ Петр хэдий алдаа гаргасан ч Иесус түүнийг хайгаад ирж байгаа. 왜 찾아오셨어요? Яагаад хайж ирсэн бэ? 실패하고 있기를 원하시는 겁니까? Алдаа гаргаад үлдээсэй гэж хүссэн үү? 아니에요. Үгүй ээ. 하나님이 회복시키기 위해서 Бурхан түүнийг дахин сэргээж 일을 맡기시는 겁니다. тэгээ түүнд хийх ажлыг нь даалгав. 15절로 17절 15-аас 17 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусгаад Иесус Симон Петрт "Йоохны Симоно, чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу?" гэж асуухад тэр "Тийм ээ эзэн, танд хайртайг минь та мэднэ" гэв. Иесус түнд "Хуруугнуудыг минь тижээ" гэлээ. Дахин Иесус хоёр дахь удаага түнд "Йоохны Симоно, чи намайг хайрладаг уу?" гэхэд тэр түнд "Тийм ээ эзэн, танд хайртайг минь та мэднэ" гэв. Иесус түнд "Хондийг минь харуул" гэлээ. Иесус түнд 3 дахь удаага "Йоохны Симоно, чи намайг хайрладаг уу?" гэв. "Чи намайг хайрладаг уу?" гэж тэрээр 3 таа асуусан учраас Петр гониглов. Тэр "Эзэн, та бүх юмсыг мэддэг. Танд хайртайг минь та мэднэ" гэв. Иесус түнд "Хондийг минь тижээ." 자, 무슨 일입니까? Юу болсон бэ? 예수님께서 나타나셔서 Иесус гарч ирээд 너 베드로, "Петрэ, 너 나를 부인할 수가 있어? чи яаж намайг үгүйсгэж 너 내 байна? 수제자라면 Чи миний шавнырын автагч үсттэй. 나를 위해서 죽기까지 따라간다고 결심했잖아. Өөхөх болсон ч миний араас багна гэж чи шийдвэр гаргаа эзэн. 근데 네가 나를 3번 부인하더라. Тэг чи намайг 3 удаа үгүйсгэсэн ээ. 이렇게 얘기했습니까? Ингэж хэлсэн байна уу? 아니잖아요. Хэлээгүй. 베드로야, Петрэ, 네가 나를 사랑하냐? чи намайг хайрладаг уу? 정말 사랑하냐? Чи үнэхээр намайг 이 хайрладаг уу? 사람들보다 나를 더 사랑하냐? Чи энэ хүмүүсээс илүүгээр намайг хайрладаг уу? 뭐예요? Юу гэсэн үг вэ? 나를 사랑하는 걸 확인하셨습니다. Өөрийг нь хайрладаг уу гэдгийг шалгаж үзсэн байна. 신앙생활은 이렇게 하는 거예요. Итгэлийн амьдралаар ингэж амьдардаг. 결심만으로는 베드로가 어떻게 해요? Зөвхөн шийдвэр гаргасан байсан Петр яасан бэ?
부인하게 되죠. түүнийг үүсгэсэн. 근데 예수님이 그 넘어진 실패한 베드로를 찾아오십니다. Гэтэл Есүс харин алдаа гаргасан бүдэрчүүлсэн Петр дээр өөрөө хурж ирдэг. 왜요? Яагаад вэ? 실패가 끝이 아니기 때문에. Яагаад гэвэл энэ алдаа нөхцөлийн төгсгөл биш учраас. 회복시켜주기 위해서 오셨습니다. Түүнийг дахин сэргээхийн тулд ирсэн байна. 그리고 무엇을 물어보십니까? Эцэстээ юуг асууж байна? 너 죽기까지 결심할 수 있냐? Чи өхнийгээ хүртэл шийдвэр гаргаж чадах. 나를 위해서 목숨 바칠 수 있어? 나를 위해서 Чи миний төлөө өөрийнхөө амийг зориулж чадах 그거 уу? 물어보세요? Үүнийг асуусан байна уу? 아니죠. Үгүй. 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг 이 уу? 사람을 보다 나를 더 사랑하느냐? Чи намайг энэ хүмүүсээс илүү хайрладаг уу? 뭘 물어봐요? Юуг асууж байна? 사랑이야 사랑. Хайрыг асууж байгаа. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал гэдэг нь 결심이 필요 없는 게 아닙니다. шийдвэр хэрэггүй гэсэн үг биш. 분명히 결심이 필요해요. Шийдвэр заашгүй хэрэгтэй. 그리스도인으로 이제 살겠다는 결심이 분명히 필요합니다. Христ итгэж хүнээвээ би амьдрнаа гэсэн шийдвэр бол байх хэрэгтэй. 하지만 그것만 갖고는 안 돼요. Гэхдээ зөвхөн тийм шийдвэртэй байж болохгүй. 실패한 베드로를 일으키셨던 것도 결심이 아닙니다. Тэр хүү алдаа гаргасан байсан Петрийг дахин босгосон гэсэн зөвхөн шийдвэрээр болоогүй. 사랑으로 일으키셨어요. Хайраар түүнийг дахин босгосон. 그 예수님의 사랑을 확인한 베드로가 어떻게 했어요? Есүсийн хайрладаг гэдгийг Есүсийн 사랑을 회복한 베드로가 어떻게 했냐? За түүний дахин сэргээс Есүс Петр дахин сэргээхэд Петр яасан бэ? 사도행전을 보시면 Үүс намн дээрээс харах юм бол 1장부터 10장까지 베드로 얘기가 되죠. 1-ээс 10 дахь бүлэг хүртэл Петрийн талаар гардаг. 대제사장들이 그들을 잡아 가둡니다. 네. 대제사장이 베드로를 잡아 가. Ахлах тагч нар Петрийг бариад явдаг. 베드로가 어떻게 해요? Петр яадаг вэ? 잘못했어요. Буруу зүйл хийсэн үү? 예수님 몰라요? Есүсийг мэдгүй юу? 이게 부인합니까? Есүс мэдгүй гэдээ үүсгэсэн үү? 아니에요. Үгүй. 자, 사도행전 4장 Үүс 4-ийн 18절로 18-аас 20절 20 хүртэл. 같이 읽도록하겠습니다. 18-аас 20-ыг хамт уншаа. Ингээд тэднийг дуудаж Есүсийн нэрээр огчнарч заахгүй байхыг тушаа. Гэвч Петр Иохан нар тэдэнд та нарыг Бурханаас илүү сонсох нь Бурханы өмнө зөв үү? Өөрсдөө шүүн тунгаахтун. Учир нь бид үтсэн сонссноо ярихаа зогсоож чадахгүй гэжээ. 자, 베드로에게 어떤 일이 있었느냐? Тэгээ Петрийг юу тохиолдсон бэ? 예수님께서 승천하신 이후에 베드로가 예수님을 증거하고 다녔습니다. Есүс тэнгэр рүү дуудсны дараа Петр Есүсийг гэрчлэн амьдарсан. 그런 관원들이 베드로를 잡아왔어요. Гэтэл тэд нар Петрийг барьж агаад 야, ой 너 예수님 전하지 마. тэр Есүсийн талаар битгий яриад бай. 위협했어요. Тэгээд түүнийг сүрдүүлсэн ба. 예전 같은 베드로 어떻게 돼요? Гэтэл өмнө нээсэн бол Петр яах болсон бол? 자, За 그래야겠죠. ингэж хэлэх 근데 байсан. 지금 뭐라고 해요? Гэтэл одоо юу гэж хэлж 20절에 20 дээр 뭐라고 해요? юу гэж хэлж байна? 보고 들은 걸 말하지 않을 수 없다. Учир нь бид үдсэн сонсноо ярихаа зогсоож чадахгүй. 뭐예요? Юу гэж хэлсэн? 정말 죽기를 각오하는 사람처럼 얘기하잖아요. Үнэхээр өхний гэсэн бат шийдвэр гаргасан хүн шиг хэлж байгаа. 예수님 잡히기 전날 밤 각오했지만 부인했어요. Есүсийг баригдахын өмнөх шөнийн хэдийгээр шийдвэр гаргасан ч гэсэн тэрээр үүсгэсэн. 근데 지금은 Гэхдээ одоо 예수님 부활하신 예수님을 만난 이후에 베드로는 어때요? дахин амьдсан Есүстэй уулзсан дараах Петр ямар байна? 정말 죽기를 각오하는 사람처럼 얘기하잖아요. Үнэхээр өхний гэсэн бат шийдвэр гаргасан мэт хэлж байгаа. 왜요? Яагаад вэ? 예수님께서 Есүс 다시 дахин 이렇게 세우셨기 때문에. түүнийг босгон өгсөн учраас. 무슨 얘기예요? Юу гэж хэлж байна вэ? 예수님의 사랑을 깨닫고 나서 베드로가 바뀐 겁니다. Есүсийн хайрыг ухаарсныхаа дараа Петр өөрчлөгдсөн. 우리의 신앙생활도 마찬가지예요. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн 결심이 ялгаагүй. 중요합니다. Шийдвэр мэдээж чухал. 결심을 해야 돼요. Шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 하지만 그것만으로는 신앙생활이 어렵습니다. Гэхдээ зөвхөн тийм шийдвэрээр л итгэлээр амьдран гэвэл үнэхээр хэцүү. 시련이 다가오거나 Янз бүрийн сорил, 고난이 오거나 янз бүрийн зовлон, 사람 눈치를 보고 эсвэл одоо хүмүүсийн харц ч юм уу, эсвэл ертөнцийг хайрлах ч юм уу. 그럴 때 어때요? Тэр үед бид яадаг вэ? 넘어지게 됩니다. Бүдрээд утдаг. 그걸 회복할 수 있는 방법은 하나예요. Түүнийг дахин сэргийх арга зам бол цорын гад зам бий. 뭐예요? Тэр нь юу вэ? 사랑을 깨닫는 겁니다. Түүний хайрыг ухаарах. 우리는 자꾸 넘어지지만 Бид баян бүдрүүлдэг. 그 과정이 나쁜 건 아니라고 했죠. Тэр одоо үйл явц нь л тийм үү зүйл биш 그 ээ. 과정을 통해서 일어나야 Тэрхүү үйл явцаар дамжуулан бид дахин босох хэрэгтэй. 배워야 하는 거예요. Сурах хэрэгтэй. 끝이 아닙니다. Тэр одоо бүх зүйлийн төгсгөл биш ээ. 실패를 통해서 계속 배우셔야 돼요. Бид алдаанаасаа байнга суралцах хэрэгтэй. 뭘 배워야 되느냐? Бид юуг суралцах хэрэгтэй вэ? 시편에 보시면 Дуулал номон дээрээс харвал 시편 37편 дуулал 37 23절로 24절 23 24 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Хүний алхмууд эснээр тогтоогдох хагаад замдан тэр баярлалаа. Тэрээр бүдрэлж газар хөсөр унахгүй учир нь эзэн мутраараа тушдаг. 뭘 배워야 돼요? Юуг сурах хэрэгтэй вэ? 우린 넘어지는 일이 있어요.
Бидэнд бол өдөрч унах тохиолдол байна. 실패한 경우가 있다는 겁니다. Бидэнд алдаа гарах тохиолдол 근데 байна. 완전히 엎드러지면 안다는 거예요. Гэтэ бүр мөсөн сүхрөөд унжиж болохгүй гэсэн. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 우리를 일으키시는 분이 있습니다. биднийг дахин босгодог нэг юм байна. 베드로를 일으키셨던 것처럼 Петрийг босгосон шиг 우리를 일으키시는 분이 있어요. биднийг дахин босгодог нэг юм байгаа. 누가요? Хин бэ? 여기는 하나님이라고 돼 있어요. Энд дээр харах юм бол бурхан гэж хэлсэн 하나님께서 байна. 우리 손을 붙들어 일으키십니다. Бурхан бидний гараас хөтлөн дахин босгодог. 그러니까 우리가 실패했을 때 Тийм болохоор бид алдаа гарах үедээ 좌절하고 실망할 게 아닙니다. түүнээсээ болоод сэтгэлээр унах зүгрэх хэрэггүй. 그때도 하나님은 우리를 보고 계시고 Тэр үед ч юм бурхан биднийг харсаар байдаг. 우리를 일으켜 세우시려고 하는 거예요. Биднийг дахин босгоё гэдэг. 실패를 통해서 우리 배우는 겁니다. Бид алдаагаараа дамжуулан суралцдаг байна. 그리고 다시 일어나야 합니다. Тэгээд мөн дахин босгох ёстой. 그러면 우리가 신앙생활을 어떻게 해야 될까? Тэгвэл бид итгэлээрээ яаж амьдрах 세 ёстой? 가지만 말씀을 드리면 Гурван төрлийн зүйлийг хэлье. 우리가 신앙생활에 어려울 때 힘들 때 이렇게 해야 할 거라고 생각합니다. Итгэлийн амьдралд маань хүн хэцүү асуудал тохиолдох үед бид ингэх хэрэгтэй. 첫 번째는 Хамгийн ихнийх нь 히브리서를 보시면 Еврей номоос хамтарна. 히브리서 12장 Еврей 12, 2장을 보겠습니다. 12장 2절 Еврей 12:2 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөж болох Иесусөд гарцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр ёслонгийн төлөө готомшгийг томсорлон загалмаар твцсэн бөгөөд Бурхны сэнтийн баруун гарц таларсан юм. 우리를 일으키는 하나님이 계시잖아요. Бидний босгон өгдөг Бурхан маань 그 하나님을 알게 된 이유, тэр Бурхныг мэдэж авсан шалтгаан. 그 하나님의 은혜에 대해서 깨닫게 된 게 예수님입니다. Тэрхүү Бурхны нэгүслийн талаар ухааруулж байгаа нь Иесус. 지금 내 앞에 Одоо миний өмнө 십자가가 있습니다. загалмаа байна. 그곳에 예수님께서 Загалмай дээр Иесус 피를 흘리고 계십니다. цусаа орсон. 왜 그분이 내 앞에 십자가에서 피를 흘리고 계십니까? Яагаад Иесус миний өмнө загалмай дээр цусаа орсон бэ? 네, 죄를 짊어지셨기 때문에 Миний гин нүглийг үрж өгсөн учраас. 그분을 우리가 늘 볼 수 있다면 어떻게 해요? Бид үргэлжлээд түүнийг хардаг бол яах вэ? 여기도 뭐라고 해요? Энэ дээр юу гэж хэлж байна? 우리를 온전케 하십니다. Төгс болгоно гэж байна. 예수님을 바라볼 수 있다면 Би Иесусыг харах юм бол 우리가 실패하더라도 어때요? бид алдаагаар унлаж 일어날 수 있어요. дахин босож чадна. 우리 신앙생활에 Бидний итгэлийн амьдрал 날마다 생활 속에서 өдөр болгоны маань амьдрал 예수님을 바라볼 수 있으면 өдөр болгон амьдрахтаа Иесусыг олж харж чадвал 십자가를 볼 수 있다면 загалмаа харж чадвал 우리는 бид 일어날 수 있을 겁니다. дахин босож чадна. 왜요? Яагаад? 우리를 위해서 Бидний төлөө 그 사랑을 베푸셨잖아요. бидний төлөө тэрхүү хайрыг үзүүлсэн. 우리 마음의 실패의 마음보다 Тэгээ бидний энэ сэтгэл алдаа гарсан 그 гэхээс 십자가의 илүү 사랑으로 채워질 때 загалмаа хайраар бидний сэтгэл дүүргэгдэх үед 우리는 그 실패를 이겨낼 수 있습니다. бид нар тэрхүү алдааг даван туулж чадна. 베드로를 일으켰던 사랑, Петрийг иргэн босгосон хайр 우리도 그 사랑을 우리 마음에 가져야 합니다. бид нар шигсэн тэр хайрыг сэтгэлдээ хадгалах хэрэгтэй. 그러기 위해서 우리는 늘 십자가를 바라보고 Тэхийн 있습니다. тулд бид өдөр болгон загалмайг харах хэрэгтэй. 또 하나는 Дахиад нэг зүйл нь 마태복음 26장에 있는 말씀처럼 Матай 26 дээр гарч байгаа үг шиг 마태복음 26장 Матай 26-гийн 41절 41 같이 들어가겠습니다. 41-ийг нь хамт уншаа. Уруу таглагдахгүй тулд сэргийг бай залбир. Сүнс чухамдаа тэсэн ядаж байна. Харин махад дорой. 자, 우리의 마음은 원하는 게 많이 있습니다. Бид нар сэтгэлдээ бол хүсдэг зүйл олон бай. 하지만 우리 육신은 어때요? Гэтэ бидний махан бие ямар вэ? 너무 약해요. Үнэхээр сул. 유혹에 약합니다. Янз бүрийн уруу татлах нь үнэхээр сул. 결국은 이 육체와 성령 계속 싸우잖아요. Эцэстээ бидний махан бие болон ариун сүнс байнга тэмцэлдэж байдаг. 육체 소유과 성령 소유 계속 싸움을 합니다. Махан биеийн хүсэл, ариун сүнсний маань хүсэл хоорондоо байнга тэмцэлдэж байдаг. 마음은 원이로 돼 Сэтгэл хүмүүстдэг. 육체가 약하기 때문에 지는 겁니다. Махбод нь сул дорой учраас ялагддаг байгаа. 예수님은 우리의 그런 마음을 잘 아셔요. Иесус бидний ийм сэтгэлтэй гэдгийг сайн мэднэ. 그래서 베드로한테 얘기하는 거예요. Тийм болохоор Петр ингэж хэлж байгаа. 어떻게 하라고요? Юу гэж хэлсэн бэ? 깨어 기도하라. Сэргийг байн залбир гэсэн. 우리에게도 말씀하시죠. Бид нар ч гэсэн ийхүү 구원 ажиллаж 받은 байгаа. 이후에 Аврагдсныхаа дараа 하나님의 뜻으로 살고 싶은 마음은 있죠. Бурхны хүслийн дагуу амьдрахыг хүссэн сэтгэл бол байдаг. 근데 육신이 약한지 Гэхдээ махбод нь сул дорой. 이겨내지 못하고 넘어질 때가 너무나 많습니다. Түүнийг ялан дийлж чадахгүй бүдэр шунах тохиолдол олон байдаг. 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 기도하십시오. Залбираарай. 도와달라. 도와달라. Надад туслаач гэж залбираа. 하나님 도와주십시오. Бурхан минь надад туслаач гэж. 이겨낼 수 있도록 도와주십시오. Үүнийг ялж чадхад минь туслаач гэж. 극복할 수 있도록 도와주십시오. Үүнийг даван гарч чадхад туслаач гэж. 붙잡을 수 있도록 도와주십시오. Зураг барьж чадхад туслаач гэж. 기도하세요. Залбираарай. 깨어 기도하는 것. Сэргийг байн залбирах. 그것이 우리가 신앙생활 잘 하시는 방법이에요. Энэ нь бидний итгэлээрээ сайн амьдрах арга зам байгаа. 마지막 하나는 Хамгийн сүүлчийн нэг зүйл нь 베드로후서 3장 2-р Петр 3, 베드로후서 3장 2-р Петр 3-ын
17절로 17-оос 18절 18 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Тиймээс хаартууд минь та нар үүнийг урдаас мэдэж өөрсдийгөө сэргийл. Эсвэл та нар ёс зарчимгүйчүүдийн төөрөгдөлд автаж тогтвортой байдлаа алдчихгүй. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Иесус Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөгдөн идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алтар байх болтугай. 아멘. 베드로도 이야기합니다. Петр ч гэсэн ингэж хэлж байна. 많은 구원받은 사람들이 Маш олон аврагдсан хүмүүс 유혹을 받아서 떨어질 거를 염려하신 거예요. за янз бүрийн уруу татлаганд автаад бүдэрч унахыг хэмээн санаа зовсон. 세상의 유혹을 갖고 ертөнцийн уруу татлагад 다른 автаж 교파의 교리를 듣고 өөр ямар нэгэн зүйлийг сургаал үзэл сурталыг сонсож 유혹받고 떨어질 일이 있을 거라는 거야. янз бүрийн зүйл уруу татагдаад явчихвээ хэмээн. 그래서 선주를 생각할 때 넘어지고 조심하라고 한 것처럼 Тийм болохоор өөрийгөө зогсож байна гэж бодоод унчихгүй тул болгоомжлоо гэсэн шиг 조심해야 하는데 болгоомжлох хэрэгтэй. 실패하지 않기 위해서 조심해야 하는데 Бид алдаа гарахгүй тул болгоомжлох хэрэгтэй. 조심만 하면 되느냐? Гэтэ зөвхөн болгоомжлоод байхад болох уу? 우리가 해야 되겠다는 거예요. Бидний хийх ёстой зүйл нь 18절 다시 한번 읽겠습니다. 18 дугаар ишлэгийг дахиж уншия. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Иесус Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөгдөн идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алтар байх болтугай. 아멘. 두 가지를 알아야 합니다. Хоёр төрлийн зүйлийг мэдэх ёстой. 그게 뭐예요? хамгийн ихнийх нь юу вэ? 그리스도의 은혜를 알아요. Христийн нэгүслийг мэдэх ёстой. 은혜를 알면 Нэгүслийг мэдэх юм бол 우리는 은혜에 보답보다는 삶을 살게 돼요. бид тэрхүү нэгүсэлд хариулан амьдрах гэсэн сэтгэлтэй болно. 옆집에 누군가 허락을 줬어요. 큰 허락을. За хажууд талын хүшийн маань нэг надад хорхоо өглөө. 양 한 마리 줬습니다. За нэг хон бэлгэллээ. 그냥 감사합니다 하고 끝나요? За би зүгээр баярлалаа гэж хүлээж аваад дуусах уу? 아니잖아요. Тэгдэггүй. 과일 하나도 주려고 하지 않습니까? За нэг жинсээсэн гэсэн тэрийг дөрүүлээд өгөө гэж. 허락에 비하면 과일은 작습니다. Тэгээд тэр хорхоортой харьцуулах юм бол өгж байгаа жинс нь жоохон. 하지만 그걸 주려고 하는 건 뭐예요? Түүний өгөө гэж байгаа цаана юу ногдож байна? 감사하니까. Талархсан сэтгэл байгаа. 주는 게 아까워요? Өгөх нь дэндүү хайран байна. 아니잖아요. Тийм биш. 오히려 주면서 미안하잖아요. Ари эсрэгээрээ өгөнгөө их санаа зовдог. 왜요? Яагаад? 받은 게 크기 때문에. өөрөө их том зүйлийг авсан болохоор. 그게 그리스도의 은혜입니다. Энэ нь Христийн нэгүсэл байна. 우리가 봉사하고 교회 나오고 말씀 보는 것 Бид үйлчилж байгаа, сүмжуулгандаа ирж байгаа, үгийг уншиж байгаа. 그걸 쉽게 사는 게 아니죠. Түүнийг нэг хин нэгэн хий гэсэн учраас хийж 그럼 байгаа 못 биш. 돼요. Тийм бол бид хийж чадахгүй. 근데 어떻게 할 수 있습니까? Гэхдээ яаж хийж чадаж байгаа вэ? 은혜를 받았기 때문에 교과답하고자 하는 마음이 있으면 가능해요. Нэгүсийг хүртсэн учраас түнд нь хариулъя гэсэн сэтгэл бидэнд байна. 신앙생활은 결심만 하는 게 아니라 Итгэлийн амьдралыг зөвхөн шийдвэрээр амьдрдаг гэж. 사랑이 있어야 합니다. Хайр байх хэрэгтэй. 또 Тэгээд нь 은혜를 알아야 돼요. нэгүслийг ойлгох хэрэгтэй. 그리스도의 은혜가 커지면 커질수록 Христийн нэгүсэл томрох тусам 내가 드리는 게 작아요. миний өгч байгаа зүйл дэндүү өчүүхэн санагдав. 드리면서도 감사한 겁니다. Түүнд өргөж байгаа, өгч байгаа хэрнээ үнхээр баярлалаа. 실패하지 않기 위해서 그리스도의 은혜를 알아야 돼요. Бид алдаа гарахгүй тул Христийн нэгүслийг мэддэг байх хэрэгтэй. 또 알아야 될 건 뭐냐면 Дахиад мэдэж авах хэрэгтэй зүйл 저를 нь 아는 지식에 자라가는 거잖아요. түүний мэдлэг дотор өсгөх 저를 юм. 아는 지식이 뭐예요? Түүнийг мэдэх мэдлэг гэж юу вэ? 말씀입니다. Үгийг хэлж байгаа. 성경을 많이 알아서 하나님을 알아가야 한다는 거예요. Библийг маш их мэдэнгээ Бурхны гэр хэмжээнд мэдээд явах хэрэгтэй. 무슨 얘기예요? Юу гэж хэлж байна вэ? 진짜 화폐, Жинхэнэ 가짜 돈 хуурмж мөн. 어떻게 구별해요? Бид яаж ялгах вэ? 진짜 돈을 알면 Жинхэнэ мөнгө ямар байдаг вэ гэдгийг мэдэх юм бол 이것과 다르면 가짜예요. энэс өөр байх юм бол тэр нь хуурмж мөнгө гэсэн. 가짜를 연구하지는 않습니다. Хуурмж зүйлийг нь бас судлаад ах хэрэггүй. 진짜를 많이 하면 많이 알수록 Яг жинхнийг нь маш их хэмжээгээр мэдэж авах тусам. 가짜는 금방 구별돼요. Тэр хэр их мэдэн тэр хэмжээгээр хуурмж зүйлийг нь дорхноо ялгах 우리가 чинь. 하나님을 많이 알면 알수록 Бид Бурхныг хэр их мэднэ? 세상이 부질없다는 걸 알게 돼요. Тэр хэмжээгээр энэ ертөнц үнэхээр юм ажисэг. 하나님을 알면 알수록 Бурхныг мэдэх тусам 이 세상 것은 하찮게 느껴지는 거예요. энэ ертөнцийн зүйл юу ч биш юм шиг санагддаг. 하나님을 알면 알수록 Бурхныг мэдэх тусам 이 세상의 어려움과 고난은 아무것도 아니에요. энэ ертөнцийн хэцүү асуудал зовлон юу ч биш юм шиг санагддаг. 신앙생활을 성공적으로 할 수 있는 방법은 Итгэлийн амьдралаар амжилттай амьдрах арга зам бол 우리를 온전케 하시는 예수님 바라보는 것, бидний төгс олгогч Иесусыг харах, 그리고 깨어 기도해, тэгээд сэргийг байн залбирах, 그리고 세 번째 тэгээд гуравдах нь 그리스도의 은혜를 알아가야 돼. Христийн нэгүслийг бид мэдээж авах хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд мөн 하나님을 아는 지식에 자라야 돼. Бурхныг мэдэх мэдлэг дотор өсөх хэрэгтэй. 그러면 За тэгэхээр 실패하는 삶보다는 алдаж амьдрахаас илүүгээр 성공하는 삶을 살 수 있게 됩니다. амжилттайгаар амьдрч чадна. 실패한 사람을 일으켜주시는 주님, Алдсан нэг дахин босгож өгдөг эзэн. 실패한 베드로를 일으켜주셨고 Алдсан Петрийг алдаа гаргасан Петрийг дахин босгож өгсөн. 사랑으로 일으켜주셨습니다. Хайраар түүнийг дахин босгосон.
의인은 넘어지나 아직 엎드러지지 않습니다. Тэгээ зөвхт хүн бүдэж унтаж гэсэн бүр сүхрэн ундаггүй. Яагаад? 여호와께서 붙드시고 Эзэн түүний зурч өгдөг. 우리를 지금도 붙들고 계십니다. Одоо хүртэл бидний суурн барьж өгч байгаа. 우리가 실패한 삶을 살길 원하지 않고 Бидний амьдралдаа алдаа аваад амьдраасаа гэж хүсдэг. 또 성공적이고 하나님의 자녀답게 살길 원하십니다. Улам илүү амжилттайгаар Бурхны хүүхэдтэй л амьдраасаа гэж хүсдэг. 그러기 위해서 우리가 해야 할 게 있다는 거예요. Тэхийн тулд бидний хийх ёстой зүйл бий. 예수님을 바라보시고 Есүсийг харах, 깨어 기도하시라고 зэргийг байн залбирах, 그리스도의 은혜와 Христийн нэгүсэл болон 하나님의 말씀을 아는데 잘알아요. Бурхны үгийг мэдэх мэдлэг дотор өсөх 우리 ёстой. 교사분들 더욱더 하나님을 더 많이 알아가시고 Манай багш нар маань Бурхныг улам илүүгээр таньж мэдэн. 그걸 아이들과 잘 교제해 주셨으면 좋겠습니다. За тэр мэдсэн мэдхээр хүүхдүүдтэйгээ сайн нөхөрлөж өгөөсэй гэж хүсэж 오늘 байна. 말씀 여기까지 하고 Өнөөдрийнхөө 마치겠습니다. үгийг энэ хүртэл ороод дуусгацгаая. 자, 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн амьд туршиж Бурхан минь баярлалаа. 우리를 구원하여 주시고 Биднийг аварч өгөөд 하나님의 자녀 삼아 주셨으며 Бурхантай өөрийн хүүхэд болгож өгөн. 오늘 우리에게 하루를 허락하셔서 Өнөөдөр энийг өдрийг бидэнд зөвшөөрч. 하나님의 뜻을 행하길 원하신 줄 알고 있습니다. Бурхан таны хүслийг үлдээсэй гэдгийг хүсэж байгаа гэдгийг бид мэднэ. 구원받은 이후에 우리가 행여나 실패한 삶을 살았더라도 Аврагдсныхаа дараа бид хэдийгээр алдаа гарах амьдралаач гэсэн. 우리를 다시 일으켜 주시길 원하시고 Та бидний дахин босоосаа гэж хүсдэг. 하나님의 자녀답게 살기를 원하시는 줄 알고 있습니다. Бурхан таны хүүхдийн дайтай амьдраасаа гэж хүсдэг гэдгийг мэднэ. 하나님의 사랑을 깨달은 자로서 Бурхан таны хайрыг ухаарсан нэгнийхээ хувьд 더욱더 하나님의 자녀다운 삶을 살 수 있도록 도와주시고 улам илүү Бурхан таны хүүхэд адил амьдарч чадахад бидэнд тусална. 우리를 붙들어 일으키는 하나님의 손길을 느끼며 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. Бидний сууран биднийг дахин босгодог Бурхан таны мотрыг мэдрэг амьдраасаа хэмээн хүсэж байна. 우리가 배운 하나님을 아이들에게 잘 가르칠 수 있도록 도와주시고 Бид энэ хүмүүс сурсан Бурханыхаа талаар хүүхдүүдтэйгээ сайн нөхөрлөж өгч чадахад тусална. 선생님들에게 지혜와 능력을 덧입혀 주시기를 원합니다. Манай багш нарт нэргэн хон болон хүч чадлыг улам илүүгээр нэмж өгөөсэй хэмээн хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주신 것 감사를 드리며 Энэ цагт хамтдаа байж өгсөнтэй талархам. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.